muslimun terega ves miyad miwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge eid milad faha kuram fasha mi konta kun ay kametto kihnem wegen ule kametto christianun tedemme isa alayhi salam duniyan ufami wadagen duoge ufa faalu kurum gotun ebami humikam faha kun ule mikan ai islam dinuge teriya tin sateka aharu emme hewegen wa tin jil nimigen diuma fahuga anek kolon mi sunnatu ga hulwerin kura kamennun miyadues kommegas den Allah subhanahu wa ta'ala ge hikme vantakan nikan deke nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith korwani man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad timan rasulullah sallallahu alaihi wasallam medinuga timan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kagam wadanu gannawa kame koffi kama wanama e mihiga kan raddu kurevigem kiha riti wahaketto kiha tedukam bodu wahaketto rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan kurawwa fenne enabiyada ke emme lobi vi insanun sahabin kan kurawwa fenne tabiin kan kurawwa fenne tabaat tabiin kan kurawwa fenne den kombekto hewkame gotuga ekan qurani mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke lobiun gotun ekale fana tabaunge badaluga ekale fana uredu mennunto mige faha kollan jeenu kutaaki adi miyennu shaytana mi mihunge tere wadifawa goi duniye kankolotoga bay gawmtoga mikam fa kure shaytana mi mihunge tere wangota ki faaluga kandeligen enge rasulullah sallallahu alaihi wasallam awharawi duhaki rabiul awwal mahege barwana duwaska eduwas mibami hum mifaha kurani ufalaku jalsa kofa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufambe wadagen duwa he kiyafa hitama kolenne ei bodu duwa he kenge to rasulullah sallallahu alaihi wasallam awhare wadagen duhaki bimun abatuge abada wahi kendigen diyeje qiyamata hamiya bodu komennunto emme hewegen wa emme loboti insana duniye duko wadagen newiye rabiul awwal mahge baravana duwaku sahabina wadagen newi kineto umar radiyallahu anhu e jabbar warugada mujahid al faruq radiyallahu anhu kineto wadagen newi hama buddhi filadiya kon khabara kunto rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniye duko rewi khabara nikwe wadagen noni kandi uran dammawag mi qabul kurwena waakenu ne mi waaka dakkafi mi haku timanna karuburi kollahu shime ehen namas abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu miskita wadage mistukun khutba devwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ekis awharwane beflekam bayan ko devum kita sahabin to kamuge bodukan ihsas kurevegen heful netigen bimmacha vettuni mifada duwaheke alugon men ufa kollafa adi bay duniye gom toga tafatu madahataka nacharangi tabbawage midus fa kuramundani keuntaka buyunta fonikana tabbahamundani berdummari fumemundani rasulullah sallallahu alaihi wasallam awhare wadagen midu warafahum liyawun fatik mihar muallif awhare wajh rahimahullah saudi arabia ga hingunu mubarate rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge siratu ge emme sahafate dirasataka fahu liyumuge mubarate mubaratun evana hodafa wani mi nangane we fay ay ar-rahiqul makhtum mubarak furi rahimahullah liwafa fate dirasata ka fo liwa bidal wani haqiqatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufame wadagen ne duwa hekkaman hisab takun dimawani rabiul awwal mahege nuwana duhe sobaki miladin fassateka haddiya evana haruge april mahuge vihi ekaviha dimawan bala iruga evves halegga baravana duhaka homa duhaka dimennuwe kashavaru kamaki homa duhekan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufame wadagen nevi ei evves mi kunubal nubaluwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya wadagen nevi duhe tarikh jahagen ne sobaki eraku ekakavves nenge e nabiyya kame ma fahum mikam ferigen mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam khud edus olum filwa kanuluwa ekam homa duhekan kalefan bayan kurwa fe so hadith tawga em ekalege faunu e duniya wadagen nevi aharuge rabiul awwal mage baravana duhaka dimale nuwane ar-rahiqul makhtum ga mubarak fure liwani efo vidalwani ei nuwana duhe